Assalamu alaikum, hürmetli tamашачылар. Süleyman Stalski rayonidagi saytdan Lezgi gazeta va Kureden xabar gazetinin nubahdan obzor guzuvchina. Obzorni za rayonidagi saytda qachon va xabarlar başlamışda. Alatay haftada Çi rayonidagi Dağıstan Respublikasının Xürün Maişatini ve Sürsetin Ministerinin заместитель vazifeyi tamamlarzavay Mehmet Yusupov, Россияның Федерацияның Xürün Maişatinin Ministerinin советник Александр Давиденко ve Dağıstan Respublikasının Daksельхозстрой обществоның директор Гитин Мехмет Абдуллаев Мухманхана, муниципальный районның Нариман Абдулмуталибовак, рай администрацияның қилин салла заместитель Латис Аручевах Каласанал Абру, шехердің қолай шарттар, проектай Эмин Хре спортин площадка, федеральный программадай, Удвиш айолдиз келдачкайра was агаст алдерны казмайрал, ювиш нақад айолдиз чкайра was ал қадыррал циза чигзавай школаларын объектрал ва ичинерін хурис, газден линия тухузва чкадал фена, қолақ рахкалас танишкана. Xürün Maişatinin Ministerstvarının vekilleri rayonda тухузвай қолақ рез қысан қимет гана. Сайта хабар гузвай бол Алатай haftada rayondan Нариман Абдулмуталибован председатель Великваз. Районда кардиквай терроризма дез аксик комиссия нубахтин заседание қилефена. Анал Xürer'in pasillerinin собрание депутаттар хакурес хазур билер акунин ва seçkiyer tuhunin vaktunda hakni çirbilerin yıkaz taluqarna şkolalara merakatlar tuhudayla terrorizmden harekatının bilik patkunin Xürer'in miskiniriz hatasız bilen pasportar testi qornen va masa meselairiz kiligna. Образованиен организатора гатун каникулерин вахтни кутахана. Пока чирвилерин юрқет ида, школара қояғзурны қат, қояғзурны қарисан дайчи келден ист баштамеш жада. Сайта хабар гузвай бол Алатай haftada районен образованиен организацияларын руководителерин августин конференция қилефена. Районден Нариман Абдулмуталибова, Дагустан Республикаден, Халден Собранден комитетин председатель заместитель академик Хамидуллах Мехмедова ва рая администрацияның жауапдар работниклеріне иштиракай конференцияда Алатай келнен үйсіз қади нетинжияр құна. Сеи келнен үйсіз үлік ақвазнова везифияр тайынарна қолақта ағыл құнар авай муалим рез грамотаяр гана. Районден администрацияда қилефеyi görüş рекай. Социальный рекай Xürer'e тұқызбай қолақ рекай. Xürün Maişatinin karqadinin zahmetçilerin qaygı rikani rayonda sayta geheş materyallar ganıva. Rayonun ümürdikay ana qilefizbay merekatrikay ahalirin bal kılı kurarikay kezbay bir xabardara vunir karda Küredin xabarar gazete tuğuzay qolaqni kedeva barkaludiya. Çuna abini dekla hayval gazet qani müşülla avgustis çirvilerin yıqan vülikay haftada qatna havlay gazetin qani tsubadnan numrada rayondan qil Nariman Abdulmutалибов Ministerstvorin vekilar şkolariz muhman xunikay. Şkollara tuğuzvay remotini qolaqrekay kenvay maqalları ekechka qonva. İlk tsiyik elnin nisan vilik rubrikadi gazet ganvay maqalları sadlaçın tamamilerde qonva. Abray ma'lum jazvay vol. Rayondin şumut şkolada Dağıstan Respublikasının Vladimir Vasilyeva teklifnavay 5 şkola proyekt ümürdiz keçirmesi va şkolara точка роста цифровой ва гуманитарный центр яр ачугнин кулахар давамзава. Муқал иқара райондиз Дағыстан Республикасының транспортын рекерин Маишатин министр Шерифхан Хаджимурадов ва Дағыстан Республикасының экономикадың территория виліктухунин министрдің заместитель Абдурахман Ухман Хана. Абру районден қил Нариман Абдулмуталибов қаласанал хатасуз ва ериден рекер милли проектай Мамрач Ташкапур Араканский мюх автомобилерин рекен районден серхата фенвай участокта капитальный ремонтный колахар тухузвай хал ва колахрен ери ахтармишна. Абру районда социальный рекер тухузвай колахрез рази жадай қимет гана. Хидмije вақтара чи республикада волонтерин гүллу харекатин қолақ билик физва. Küredin xabarar gazeta kizvay vol baxaç xalada jenginin barkaladin muzeyda Dağıstan Respublikasının milli politikadin va dünrin kralin ministerstvodin kömekini galas veri Россиядин волонтерин harekatin Dağıstan'din regional adliyenin teşkilay brain ring qoğunin netinjar quna. Анал Сулейман Стальский райондин волонтерин харекатин руководитель Маина Аликберовадин қысан қолақни қейдна. Райондин волонтерин қолақтыққалат алақалу матса
معركة газета خبر جزوا ريون دين волонтеры России дин федерации نقص تعلق يستوي في России دين زي بايدخ زي تاريخ وتريكولور أكثرني اشتركنا شنا أبدي كان أبزورني قيد أبرول الله يس شيء ريون دا يقطعت ورمان واي شاعرين بساتلرين عالمرين إسكوستودين أستادرين شخيد ريجارين ركوديتلرين يوبيلرين دولتويا أبركاني كردين خبر غازيتا مقال يرجزوا شون رخصوا النمرة ديريجا قانيا ريك ميخي قيل رزقان واي أوشرك إلا إلى معلوم جزوال وال صلى سنتيابر ديس يريبني أغسط ألرين قزماير لاتير رسيدين فدراسين ترانسبورتين لايخلو ربوتنيك ومتينات سلمان محمد رسولويش بابايوان بتقنوا ديس تمام جزوا مقالة دا كيزواي وال يرغال إيسارا رسيدين رقون رقيدين خلي نمسلو دكات قولخ أور سلمان بابايف поездин куллукчидин көмекчивлилай бамдин начальник вилел Россиядин рокунерекерин акционер вилен обществодин вице-президент вилел уанхкашкана мақалада Салман Бабаеван меценат вилен колахтикай ада район дизгаи ва гузвай көмектикайни гехештис сөйбесова маишат خربجي إسارة ريون دا خرين ما يشتين قلنا خلارك ساتير يزيم شوان يوليك في زوا يزيم لخرين ميدان أرخيز قد قيز واي سبترين قدرنا يستيسان دا واي أرتوخ جزوا غازيتا جان واي مقال دا كيز واي وال الله وقتون دا خرين ما يشتين كارخاناري لجبر ولين ما يشتين وا أرينداتاري سبتر قد قيز وا ريون دا الله يسوس تسيق دا غزور نواد يشتون دلا تبيلتوشيس رقينين كهربايار قد قومون بلان مشنوا Улан столерных хрен последний депутатарин собрал день решения ди Россельхознадзор дин Дагестан Республика давай управление дин малумахти район дин администрация спорт рубрика рекозганвай макалари Дагестан дин халдин шаир Майрудин Бабаханован специалист шиири сат эмил квер рубрика рекозганвай каравилирини кредин хабар газети чуна хазвай номерда кечка кунва Гилезон Республикада милич аллалақасова лезги газетин қанит субадан номерді зақатновай материал рал көрел де ақвазда. Газетин номера ачуқ жазвай, садда чинаганвай геш мақаладай малум жазвай бол, иқара Россиядин илмерин академиядин востоковеден институтин директор хкада сечкер қилефена. Нетижада виридалайни газафсесер қазан мишналди институтин директор биле махшур алим қахал илезги хва الكبير وخيانا الله كان الكبير وان يريبني خبرين دين قرين خنايا ام إليمرين دكتور روس انجليز نيمس عرب ومسا чаларал акатновай вишна канцудала имнис илим дин мақаларин академический изданиерин авторне я Алай санчипулла сентябрдис Россиядин Федерацияда сечкерин саттиру қилефида хасабдаяс Дагестан Республикадани газета кизвай вал иқус Республикадин ругут шехердин қанис эмжуд район дин ва ругут вишни ирит хунин депутатар санлай ругуда гзорни путқани ирит депутат хикайгон лазим я иқус қиблебатан Дагестан районерини сечкияр қилефида Республикада сечкерис секин халара хазур жезва Алатай хафтеда махачхалада Дагестан Республикаден қил Владимир Васильеван рехбер бликвас образованин идарерин куллукшерин совещание қилефена анал малум хайвал Дагестандин меценатри школяр хайчалар чирдай учебник ралди тамлерин батол яхтур миллионат пулчара авунва Владимир Васильева мерхеметлу бол авунай меценатри чухсугул малумарна ва дағларин үлкедин хайчалар чируник Абур несилерол саламатез агар орнық екеметли бавайди қейдна. Шына абиликан обзорани қейд аурувал Алай Исус Республикада милич аллахасавай общественно-политический лезги газети вичин юбилей виши самам кун қейд ида. Ида қалаз Аллах қалуяс Исан сифтедела егечна газети чинер адан тарих тикай журе Исара ана қолақ аур журналистикай газети қалаз сех Аллах қақузвай хуренин мухбирикай мақалияр Рикел хунар хакни газетин юбледис бахшнавай литературдин эсерар гузва чунар хазвай номрада милли журналистика коммунист мақала гон давамнава ана газетин редактор биле Ибадуллах Тахирова кола хайсара газета қсан мелих қилефеди дегишвлерикай халқден юрі қанажақ уяхардай мақалияр ақат тайдакай газети лезги келазвай буруф Забит Рисванован Хаджи Дауд Роман
Alqadar Hasan Efendi'nin Asar-ı Dağustan kitap İlimrin Doktor Ahmedullah Gül Mehmedova ki yetim iminan çalan slovar Yarak Mehmed'an sanani çap tamun vay şirar aga qarayda kay gezet da gehençti söhbetova Çi vatan ehliyar har sana rubrika dikwas lezgi gezete kelaz vay bur Dağustan delay qesapata yaşamhecaz vay lezgi galas tanışarun devam zawa Çunlar xaz vay numaradagan vay maqalada qilin igit Sankt Peterburg'da tvarman vay Alim Rikasattir, Taможняден Куллухден генерал-майор, экономикаден илимнен доктор, профессор Сиражуддин Хамидуллаев я. Алай вақтунда қихал лезгихси, Россияден Таможняден академияден Санкт-Петербургда авай филиалден директорден вазифияр тамамарзава. Сиражуддин Хамидуллаев қоймышталай миниз илимрен мақаларен, қилден кітабрен автория, адам туар махшур алимар энциклопедияда хатнава. Багри газете хабар гузбай бол муқара рух чалал машхур писатель Хаким Курбанан Qilinish Qemir Raman şair Aziz Mirzabegova Dağustan'dan xalqın şair Mayruddin Babakhanova Ümirdinova yeret meşhuren riqay jurnalist Nariman İbrahimova tsiyi maqarin xuratir polkovnik Masub Mahmudova kalkenvay kitaba çaptay naqatna Süleyman Stalski rayon diyen ağastalların xure Ajadullah Jurlayev'in qamatis baxna futbolday rayonun ortaq turnir tuxuzgıza fisariya gazeta kizbay wal yaqara futbolday tuqay qadlhay turnirda respublikada şehrani rayon raytir qat komanda de iştirakna Put haftadan vaqtunda qizginde qazqilafi turnirda mehrem duxrin leki komanda galib kana Qeyt put va qulla çıkayar Jarulayev küre Derbent komandari ona Lezgi gazetin tsuduva tsusallachinar literaturdin materyallerinin benedala sazurnava lahanakanda Azeddin Esetavan Nariman Qaribovan İsaqovan Roza Minhajovadin Qarevliyar Ağast al-Qazmayrin yuqan şkoladin mualim Sona İbrahim Khalilovadin Vinistalvi Zamir Mehmedovan şirar kelis xoşqeday borxanova Qeyde mulazime ki her haftada Surguçina vazir Respublikada Milli Çalalaqas ve Lezgi Gazeta metleblu makaliyar madneva İhtimurukaya zavay gazetin qidin redaktör Mehmet İbrahimova acayip kısmetin yesikayı Abdurrahman Asmanova kay jurnalist Merdali Jalilova Sud ayal Ümirdin Şehridal Akuday Sabit Hanım Ahmedova dekay Xülün muhbir Batman Rahimova Doktor Pir Mehmet Çirkesova kay Mehrem tutulan rayon diyen metot kabinetin metodist babayeva de tecrübeli mualim Vadim Mehmet Resulova kay din rekay alim Yamin Mehmedova İslam din ahlak rekayni edeb rekay kenvay maqalarin torar qajada metleblu maqalyar itijlu xabarar gül şadarda literaturdun eserar ham rayodin sayta ham gazetra madni ava sarıxuni alaçız abro kelzavay harsak kasen rühtün ihtijar taminarda İnaldıçına Süleyman Stalski rayoni sahitin Lezgi gazeti ve Kırden Xibrar gazetenin nubahtiyen buzorgana kütyası var. Ya bakalım çok sağ ol.